9, 22nd of June 2017. Kita sa walong pipi ko na kita ulang Australia. Ana, ngani knockout to kan talang asak to mga. Kita mo na ko. Yes, another. Sunny to na weather. Nani? Teklan ni nak patah-patah terus. Apple juice. Buy yogurt. Vi också har mycket sudo, patata, jarroca, sausage. Para idola, kan ni se. Tempo ndo nakawel tukino ngani go. Ito sa mundo train to Liverpool. Kongan. Awak. Bakit tulak sa Liverpool. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your sea service via Granville. Next stop is Castilla, followed by Liverpool, Warwick Farm, Cabramatta, Candy Vale, Fairfield, Eudora, Guildford, Marylands, Granville, Auburn, Mitchell, Flemington, Strathfield. Okay, sa ngani tunggu kita dandam tunggu Liverpool Warwick and Tiffany may picture kita. Sabi bitaw ko na kalok sa 4 to 6. 5. 4 to 5. Patang-patang tu ng rakike. Go Liverpool. Alright, mix. Oi. Liverpool. Ana bus station ya. Train station kita ka. Train station ya. Kita dandam tu lagi. Gonna apartment ni Tiffany. Gonna basement. Gonna car park. It's right there. And entry. Can I exit? Car park ni Tiffany Tikurang on the right. Go to lakot tu na lift. Go to lakot na room. Go. Sandola mia. Tap talike. Alright, sangetos. Ito saya na level ya. Maring na dola. Na room 1301. So, mo na room tim. Bo, design. Sabi ko na wali na pali. Ya, Tiffany. Dan skin mali lang tabi to ya. Mareva. Lewa kinga. Andrew, nakita ka na view. Wow. Gol.